Ki khubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Pan kamsuk ya kipat ba ki basyong basa hakitan kaput mat gari Bangladesh. Mat ki basyong basa hakaput gari lum garu ki barang hap hapo upur sam jong Southwest Khas Hills. Handai ki bajengai de ki 10 kilometer na ke district headquarter hak khatsan terik uya yong arjar apulai. Deputy Commissioner jong Southwest Khas Hills District uba tilingwa ula pli pat ba ya ka office terekam jong district balatip kum ka cam office ya ka balabu hak snong nong hilam. Ya kani ka office an pli be tang hak sngi yo nong jeri. Khanang bagi pat ba jong ni ka dong ka than kintu bla banya kendu yu ka officer jong ki tanat terekam ba pher. Kani ka cam office jong ka district administration Southwest Khas Hills ka nila ni sedang hanya ko nong halam khanang ba man pensuk dia kipat ba kibasa sikit senang bajengai kiba ke border pada West Khas Hills dan kisnang border pada South Khas Hills kiba ka distance ke jungna jungki na umhankot na amarsang kalong palat sispa 40 kilometer cedu asan explain ke kipai ba haba kidan kam kanu ka kamban ya na ki office sarkar ki haban ki haban semua kurwan ki haban semua kurwan bat kecing semua kurwan kalong kita palat sispa 40 kilometer ke teng kila elek semua kurwan ke bai kali kemarin minimum terus pak tengka bai kali di lapor semua kurang teng ki officer dan yang kendu mati syuti ani kemudian office teng ki staff dealing asan kemnya kendu di yawan pai yang siyeng thali yawan pai thali siyeng orang kaya kejing semua pangmen ban berkat kejing jar jadi pai ba di da ka bangi wan sini senong halam at least kala kejing kala hamjan sakawi ru bangi pli yakni kam office tang ha kasmi yong nong halam ki officer dingi la sina da ka program ila sina south li team 1 team 2 team 3 team 4 te kitan kambah new li ki department sagoi we ka team te ka team 1 kan 1 ha first week tayo ko kong jong na team 2 second week team 3 ha third week ka team 4 ha fourth week ban ngaru dengan persang ban daladi sini kamu ni sisian simulai ban supervise ya kena kam ni ban bendu ya ki jungdan kam jong beri ban bendu pai ba ban ki nama senang VC members ki self help group baru ki beri dan kam bedai ban kam sarkar nyenya penbaik yang ini kejing dan kam hanya sort program ke bagi beri dan kan bala ai bori Balik kini kadang tang kajing sedang. Kadang katang kajing sedang, kadang ngi ong bangin sedang ingin penulang suas, tang naru sifau buji, adu si buji. Nomor kibriu, kiwan yo atat, kiwan atat berkuih dijungkan kam jengki sini siyo. Ke sakwe atat sini syathan, tang lapalat ya ke ar buji, ke kali ke lalik hai sakit senang dijungki. Ke kam dan jemput bangin play bun kenta. Ke ngathai ya yamantahi. Tang la kenta kala biang bat la dadang ke demand tinggi sepe jadi di kami office ni kandai hapo mau korban nak mendaki district head bat subdivision kidan itu ni office mulai baru amar bang tangbon ki department ki bampat serap office hapo arang itu jadi nak tahu bagi dia tangbon ki budang cari sa mau korban ke halau kita kaji ni ngila ya discuss siapa ingin ya pilih yang ni ka campus ngila ada perlu meeting buat kini district heads buat kila ngila ya merjumut jadi buat kila penpau yang kata kaji employ jengki banwan sini lagi mulai daladi ru banpa at least gue ngikut nak gue office banwan sini shop sini sekolah noh halam nak mereka kakam kepada ibat katung ki bon ki ba ka department ba ka government ka sarkar dan ban ai sampai ba ndai bon ki ba kim patlong aware kim patip ki bon ki scheme jong ka agriculture ki bon ki jong ka veterinary ki bon ki kam ki jong ka sericulture ba ki department line department bat na ki block ru bon ki ba he sipo ba ka jangai plat kelinti satat ba network sini ru ka seniu palan bon sen ki kotlat no
Ikurlan no kim tre su ban sim ni kita marba kim long aware ban ka jenjar ki bakan di iwak den tak tahu nga am sim ya ki ba da ka jingkan dengan kampus ken wan sini ban wan wa di kita jintip ban yo information kuma